Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Kat hadu hanin kesngi om pat la ban say gimet jo kinong ti do yong ke belas akut ha kram do yong ke belas lei ha ke district is Jante Hills. Yau Presiden ka Mizo National Front Uzoram Thanga lapan smai ko Menteri Rangba ka Jilla Mizoram hanin kesngi. Bad ka Niti Ayok kan penlong ya kejing ai kusnam ka balai ki kentai ke belanok senyang na kelengkari. Ka kubor ke babenia. Ka kenhuan bawat bat pelat jong National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force kimpat shimlala ban yo ya ki khatlai ngot AA kinong ti do yong belas akut hapo ka krem do yong hag district East Jante Hills hadu hanin kesngi. Ya ko lele bantan sabar na do belaja kene kejingja men ha kesngi palai henrei ompat idon jingkermen. Kinong ngam ka National Disaster Response Force kilangam syapo ka krem do yong badap henrei kimpat shimlala ban say kimet. Kibor ka National Disaster Response Force kila Aijing Mud Bankot Eco Oil and Natural Gas Corporation Banerap Bantan Yako Shabar. Ya uzoram thanga ubere Presiden ka Mizo National Front lapan semai kum Menteri Rangba batamai ka Jilla Mizoram hnin gesngi. Ulat ka Jilla kumanam Raja Sekharan ulapan bam semaya uzoram thanga bat kenhun Menteri Jong Haraj Bhavan haganong ba aizol. Haka election belalong manhak ar pupratrik naiwieng syaking dorbar tauan gejela ke basau pongut kidkhot. Ka Mizo National Front kalaweng no ya ka Kongres nagabor sensyar da ke bajob ar pun reu teligi sit. Ya utaun luya lapan semai kum usembut Menteri Rangba. Ya shipongut ki Menteri ru lapan semai. Menteri Rangba ke Jilla Ubarim, Laltan Haula, Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya, Konrad Kongkal Sangma, bat kinong elam nek seng pertai beper, kledon lang hagane ke jingelang pensmai. Ulat ke Jilla Mizoram Kumanam Raja Sekharan, ulathong ya ulalri nauma kum speaker basipor, jong ke dorbar ke benengkong jong ke yang dorbar tauan ke Jilla Mizoram ke bapra, ke ban sedang hagas ngibaar. Ulal rinauma ula syajiat na katuy kumsid na ka district Serchep na kaseng Mizo National Front. Yaw niw MLA bala job arsian on pensmai Haraj Bhavan. On pentrei kami gibor jong speaker haduk bandajet yaw speaker bapura. Ulal rinauma on penbamsmai ya ki lai puprangut ki MLA ki bala syajiat temai las ngibaar. Laban kedaw hang ni ba uwe MLA ula job na ki arteli gisit. Ya speaker bapura ru anjet ha kasngi ka benengkong jong kene ka dorbar. Ya ka jingelang jong ki Menteri Rangba on sepenlong shen ban yakren ya ki jinge bay day bat uput usam ka Jilla Meghalaya bat ka Assam. Sembut Menteri Rangba ka Jilla Meghalaya uba Preston Tensong uloong baya katarik halor kane ondang penbej. Ulong bakat tu kan isnem mencua ke Jilla Kalaai ya kijing terwa halor ki khat artli ki jaka ki badan kijing ya kaja bat ke Jilla Assam. Bat menta ke Sorkar Meghalaya kan budien ya kene. Uli tu ru bag Sorkar kalabatha ya ki Deputy Commissioner ha ki District badan jing ya kaja ban penlong jingelang bat ki Deputy Commissioner jong ki District Assam ki bayajan bat kini ki District ha Meghalaya ban kiar na kijing ya kan ad. Ulong bag Sorkar ka kwa ban weng ya kene kijing Kloy kat bala. Kani ke kubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ka Niti Ayok kan penlong ya kejeng ai kusnam kabalai balatip kom ka Women Transforming India Awards arajar kat pra menta kesngi. Ha kani kejeng elang on pliru ya ke portal balanang penbha jang ka Women Entrepreneurship Platform WEP. Ki kubor Sorkar ketho ba Vice President Kari Venkaya Naidu unlong kongsan. Badun ai ki kusnam badun play ya kene ke portal jong ke WEP. Vice Chairman ke Niti Ayok Dr. Rajiv Kumar, CEO Amitabh Khan, bad UN Resident Coordinator Shaka India Yuri Afanasiev kinedon lang ha kene ke jingsam kusnam. Kani ke kusnam kade ke beito ya ke jingno senyang jong ki kentai hagi benta beper na kelengkari. Kamat pedeng jong kene ke kusnam menta ke senam kalong Women and Entrepreneurship. But ya kat sangut ki kentai la jet bakin yo ya kene ke kusnam.
Nong yalam bala rangba keseng Kongres Kamal Nath unshim smai kum Menteri rangba ke jela Madhya Pradesh lasai kesngi. Nong ai kubor jengi uyetho ba ke jingelang pensmai kan long halal parade ground ha kanong ba Bhopal. Ka Kongres kala job shispa arpuwe tiligisid ha yang dorbar tauan ba arspa laiphongut kidkhot. Ka Kongres kala yo ek jingkershan na keseng SP BSP bat saungut ki kertong klemseng. Ka jing penkrea na kebenta kan ke jingelang pensmai kala ya chakmat. Ya udkhot ka Lok Sabha bala job khandai sien na Chinwara lajet kumunong yalam ka Congress Legislature Party. Habakran na kinong patay kubor Kamal Nath ulaong baga jing penklan ya ka kamrep ka jing shingan ki kintay baga jing tau kam kinlong ki bahakmat na kebenta jong Menteri Rangba ka Jela Tripura Biplap Kumar Deb nin kasngi ulaple ke jingide thiet ya ukba da ka Food Corporation of India FCI ha kasien ka bandingkong ha ka Jela ha ka district Dhalai kat kum karai ka FCI kan thiet la kumnu 10,000 metric ton ukba na ka Jela Tripura ha ka shibnai banwan ha ka benta ka bandingkong ya ukba an thiet na ki shipotli ki jaka ki bahap apo ki revenue block bapen mi ukba ubasai sob ha kador ka ba khat nyopya shikilo ha Assam ya kamet yap jong kendat lalap ha ka Kaziranga National Park henin kesngi ki telong kubor ki tho balasuba bagi nong be amrat be an kila penyap yung neu kendat bat kila weng no tang ya kareng jong Kinong jungo kai perthai ki belalap ikane kemet yap unu kendan kila pentip shikibor badai khmi. Kibor penyat ru kila penlong ya ke jing thwet ya kini ki bela penyap bean ya unu kendan. Menteri Ketenat ki kam klau ke Jela Assam Parimal Shuklabadia la hukum ya kibor penyat ke Kaziranga National Park ban kem ya ki badan kti. Kani ke jing penyap bean ya kendat ke bandingkong ha ka Kaziranga National Park ha kini ki prabanai ki balalet. Menteri Rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh ulong baka sorkar Jela kala kerpat ya ke sorkar Pedeng bansha ban penrung kerteng temai ya kilong yeng ki badai hok ha ka Khana Samari Socio-Economic Caste Census bat ban wengno ya bro ki jing tip ki babakla. Menteri Rangba ulieto baka sorkar Jela kala sedang ban syemi kilat ban kmi biang kat kum ki constituency na kebentakane ka Khana Samari. Ulong balasyam babon kilong yeng kila sya eno na ki ki baki dei hok ban yo bat kilong yeng bam dei hok pat la kenthop na kene kadaw bon kilong yeng badei hok kim yo jing mentoy na ki skim bapher jong ka sarkar Menteri Rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh nin kesngi ula IT yak pisa basipau lak tengka sya ka nongruai bapau ka manda kini Thakel lembam namar ke jingle abha jongka hak program ekop rawai ka Saregama jongka ZTV. La aikus nam yaka ha secretariat Menteri Rangba hakmat upat ba ubabun. Ka manda kini kalarung syakathop jongki khatwengot ke belale abha hakane ke jing ekop rawai. Hashwa ban penkut ikukubor hakane ke step sasisian kimat bakongsan. Kat haduh nin kesngi patla bansei kimet jong kinong ti do yong ki bala sakot ha ka krem do yong ka bala shlei ha ka district East Jantia Hills. Yau Presiden ka Mizo National Front Zoram Thanga la pensmai ko Menteri Rangba ka Jela Mizoram hanin kesngi. Bat ka Niti Ayog kan penlong ya kejing ai kusnam ka balai ya ki kenthai bala no senyang na kelengkari. Bat katto ko kubor kala ko daga step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ha ka por prabajeng ni so baga Delhi station nag banta ka kubor hindi ka banbot da ka kubor pareng ha ka por prakhat san minute. Ngipen kan mawi pi ginong ngap ba ka por prashteng nag station pinyo ka kubor na ka than chitela mingi ha ka ktien pareng. Sngobaban ap manta ki kubor na Delhi ka por manta kala agenda partat praduna san minute.